wa in hi ju ni som paruk sang ni som ni panga tho chan ni ani a clear tu le ngai thatu te chi bai ve kule Israel ten Iran lalber ayatollah Ali Khamenei thatum Trumpan aphallo Israel a thi som pathum hliam som sari om to in Iran a thi zani som ni pali omin hliam sang khat zani som sari pasari anom ta Israel ten zirtop ni zinga changa Operation Rising Lion code name manga Iran abai na chu nilena anita a he Operation Rising Lion ti hi Reuters chuan Bible thu numbers bung som ni pathum chang som ni pali ngai te mi puiti u sakai bak nei te chu an bo na hmuna changin an thawanga an sa se tur an se ma le an tha tur te an ti hluma an thi sen an dot ma lo chuan an bok lawang ati Iran chuan kumsa khazakwa somkwa chawa tangin nuclear siamnan uranium enrichment asiama chu ral thuam hlo om siamnan nilovin civilian thilpoimo power supply siamnan ani ang ati folain Iran try to te chuan zayon fa te ho chena Israel ram chu khovel me pachanga noi bole juda ho te chu tha chimi turan ni ti in avo cham chi bok thina chutianga vona deng khong tak chu Israel te penga angai nom theilawa an zan mutla ati tui thei heklo kumsang ni chawa tangin Iran nuclear plant te chu bom chat saka wawin US sin RMT pui chin lawani nima sela juni som pathum sang ni som ni pangajing lamdar ni le dar thum in kara Israel chuan tun lai khovela in do thlo na chakle thabera soi US siam 5th generation fighter jets F-35 rwal le F-16 zani rwal zet mangin awabei ta thut mayani report kim chang kan ziak to kha US chuan he Operation Rising Lion a hian kan tel ve lauti in soima se Iran chuan Israel ten America mit mai green signal mulavin an chelawang ti in Israel US chu athei angin beile ta avo zui ngalani US chuan Israel in do thlo na F-16 fighters te hi Iran ram chunga nuclear facility le military mun le senior official mun te anwa bom zo a Israel ram an thlo kir lain bora ka US thlo na lian KC-17 oil phur te chuan Persian Gulf tuipui chunga oil an lo thun kha sakle ni in an soya Israel ram atanga Iran wa be hi kem sang khazanga hla le mun chen khat phei chu kem sang ni zali hla de yani US President Donald Trump chuan Iran in US avona chu na takle room el ol taka changlet ngal watin nimin Sunday khan G7 sumita tel tura Alberta Canada ram Air Force One thlona apan lain Iran in US khwale tuitele Middle East biala US military base te abe vai chuan United States chuan asipai chakna le ral thuam che el khena nei te mangin abe let ngalanga Iran chuan ton ma a asiat ngai lo thil mo in achedon ani chu wangin US chu abai ho tur anilo Israel nen in ka hai siamin in rem na zong sela Iran nuclear deal siam turin in biak na dokana kir thuai ro se ti in avo khurkhura American pasho sang na le rorum tak wauna chuan Iran ho te avo dai zo donem asiat lo Iran chuan in ka hai nei tura rutna anola thuthang chen khata Iran President Mahmoud Pezeshkian chuan Cyprus President kaltlangin Iran in Israel le kha athon anti a ma se Iran chuan aphathung heti la hian tukin thochan ni juni sompar ruk jing darli le achan ve vela Iran chuan ballistic missiles KM sang khazanga ka pha mangin Israel ram aron kaple durudura Jerusalem Tel Aviv Kapuya Central District Peta Tikva Haifa le Galilee vela Iran missile te hian civilian che na building adeng chenwala akang hluah mai Central Israel ram chung anon ka wangin Israeli pathum anthi a liam somsari an om Israel sipai home front command headquarters chuan Israel mi puite chu bom missile la ka himna tura siam sheltera om deu chat turin an shiatira khopui lian deu china chuan Iran missiles ran ka laka film khurnan ral kheldar siren wakrik vung reng ani Haifa power plant anron ka al zwai wangin nun phung abalha pha hle Israel Iran chu nili azonin anin dauta a ngam le ngam ti in Mordecai hotele hamana hote chu tunlai thiam na sang takmangin anin swala chala chil anin nom ton ta sia ani bermai CNN chuan Iran lama thi zani somni pali omin liam sang khazani somsari pasari an oma Israel lama thi som pathum om to in liam zathum somsari an om ati
Hossein Kermanpur, Iran Health Ministry po in, thi zanhi somni pali le hliam sang khat zanhi chuang omthu hi aphalava. Fox News palai Trey Yins chuan, Tel Aviv khopui chungchu missile ka wangin adizwai zwai ringa, Iran Ballistic Missile 10, Israel ramlai li adina wangin, hliam somruk pasari zet chu hospitala da anni, ati. Israel hian Iran beinan Operation Rising Lion akalpui layen kumni chuang zet Gaza Strip a Hamas helte dona code name Operation Iron Swords ti in akalpui boka Gaza Health Ministry chuan Gaza mi singa sangli chuangin anthi phato ati heta thi hi Palestinian Hamas helte le civilian te anni a Al Jazeera TV chuan nimina Gaza a Palestinian mi somnga pakwa ka hlumanni ati Iran hian zirtop ni changkhan Israel ram hi voi thum chu ballistic missiles zanhi chuangin le drones mangin anron kap to a tam tak chu Israel hian anti missile air defense system Iron Dome le US siam that mangin anlo kap thlachina mase Iran missile te hi anron ka hnem em awangin Iron Dome battery som chuangin lo ka thlak vek sen anilawa Israel ram pum pui veng him turin anti missile system Iron Dome chu som pathum zet anmamo don ni in military analyst ten ansoi Nimin le tu kina Iran chuan ballistic missile somni pariat zetin Central Israel hi anron kapa Arab ho chen na tamra a thi pathum Haifa a hliam pasari Asdod ta hliam pali an oma Israel Air Force tepo in Iran ram chung mun shanga targets zanni nein mun poimo biek zasari somni chuang an bom kap cheto bok Nizana po F-35 le F-16 mangin Tehran khopui mun chen khatan beya nimina ringot Israel hian Iran ram chung target somriat set an beile ani hetianga Tehran khopui anwa be ma in Israel chuan Lebanon ram khopui Beirut an beidon ang tho khan social media mangin mipui te chu sipai mun le ral thuam chek na mun le Iran ram roi tu te chen na mun atanga KM nga a inthiar film man mo turin an sha tir thenani hetiang ani wangin Tehran khopuya chengte chu mun hima inson turin KM nga tanga KM rukle ka tlan che turin darkar thum traffic jam a ompha anti Israel cuts Israel Defense Minister chuan kan beipui chwa chu kan chol san mai don lova Beirut khopui angin Tehran khopui chu kan siamang ati mia mai I24 News chuan Israel Cabinet Meeting in chutimaya Iran be chol san antum lava Israel try to te chuan bulkan chan chaudon chawani ti in ansoi ati Israel chuan Israel ti na tumna le ti chiat fek tumna te ti chiat fek ani ma chuan cholovin kal zelang Zion fa te cholman kan nilave antibur mayani Benjamin Netanyahu Israeli Prime Minister chuan Israeli mipuite hena nikher le hun har sazo kalo thleng meka ala thleng zelang nima se niropui takpo alo thlengang ti in ami puite athlamwan rualin Iran mipuite chu Ayatollah Ali Khamenei kai shwai sarkar Ayatollah regime paithak na tura chankho turin hunrem chang an nei mek ti choyen Iran mipuite kan beilo chiwa hilho tele inzelen na rabbetu tele Israel ram ti nata ti chhiat tumte kan beani ati Iran hi kumsang khazakwa somsari pakwa changen Islamic Revolution omwangin Muslim du rumzwal fundamentalist Sharia law mangdu tu ten rorel changin US le Israel ram chu athei ang anga ti buaile doda zel antuma an sitanal ram mu top ani bermai Abbas Arashi Iran Foreign Minister chuan Israel ten min beina anti top chawin kaini poin kan beina kan sol sanang ati a Israel jet fighter wal ten Tehran khopuya Iran try to te chen na mun Valley Street le Tigani Street te anbom chana Iran ballistic missile da na mun le surface to surface missile bun na mun te anzonga arem chan ang zelin an chu chemia mia mai ni Iran chuan an supreme leader spiritual right to antibok Ayatollah Ali Khamenei chen na omna bulvela air defense system an bun thara Israel indo thlone te chuan Tehran khopui chung chau nelo Banden Abbas Aras le Lebanon chim lam neya Iran air defense system te po an bezui bok Al Jazeera News chuan nimin Sunday khan Iran sipai lal high ranking general panhi chu Israel ten an bom hlum le ti Iran Revolutionary Guard Corps ten an soi chiang le ta ati
Ti hian Israel hian Operation Rising Lion bei pui an chua me ka hian Iran sipai ho tulok tak tak Chief of Military Staff Air Force ho tu Intelligence ho tulok Generals le Brigadier General Extra kai phachin chiao mi somni don an bom hlum to a an zinga mi som panga phei chu Iran sipai lam ho tulok tak tak an ni a tin nili chung lekin Iran nuclear scientist mi pakwazet an thatman bok Israel Defense Force IDF 2.2 Brigadier General F.E. Defrin Swan Nimin Khan News Conference a Iran drama kan targets zanhi somnga alotling hle Injin Nizan Khan Yemen drama Houthis held right to Chief of Staff tha tuma bei ani a alotling empty report kan la shari lo ati Yemen drama Shia Muslim Houthis held hian Hamas Hezbollah le Iran hote kan thlopla teti in Iran missile pek mangin Israel ram hi anron sai vele thor mai thinani Israel jet fighters ralte hian darkar somnga jet chu Iran rama be na hun mangin van boruwa ka anmur vati thlokwal vel to ani Iran hian ballistic missiles sanhe zetin Israel ram chung aron kap hian Israel ram atiral trit pha hle a Tehran Times chanchin bu chuan Israel hote chu annui zat ve hle a Tehran khop pui ko thlera mi kan pun khom lain Israel ram chu hlavin anin khung bo lockdown veka mi tu ma ko thlera an chuak wak ngam lave ti in anziak Zirtop ni changin Israel rampum pui chu mi pui film khur turin le tom himna hmuna tom deuh chut turin Home Front Command Headquarters chuan thu chwa asiama khopui tam tak are rui siren ari le vung chin Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Iran chu hne ngein tumti soin Tehran khopui wan sang boruwa ka kan pailote chu thazarin an thlok vela Ayatollah ro rel na regime chu anril ruwa anlo swang to phak ngai lo mu tir kan tumani hei hi ka shil thei cheu Iran sipai ho tu tele anram shwai tu te chu tlan chemai turin an bungra te an khung khom meka an ipte pui an akchan ta enge lo thleng turan sia ta wangin ati NBC News chuan Israel te hian Iran ram chunga an chuchia tur targets zanhi somnga zinga thil omza sari somni vel chu an ti chelotling thokhata ngai ani ati chuti lain Natanz nuclear facility an bom ero nuclear putru leak omri lo ni in UN nuclear watchdog International Atomic Energy Agency IAEA te chuan an soi Supreme Leader Ali Khamenei po ka hlumantum Israel chuan Lebanon drama Hezbollah held right to bear Hassan Nasrallah le Gaza Strip Hamas ho tu yawa sinwar chu misailin anlo ka phlum to angkhan Iran Supreme Leader spiritual leader ti bok Ayatollah Ali Khamenei chu ka hlum hit list tur zinga da in ka hlum or bomhlum thei narem chang takan neya mase US President Donald Trump chuan RMT saklauni in Reuters NBC ABC News le The Associated Press ten anziaka he thu hi mainstream media te po in anziak deuh vekani Fox News special report with Brett Bayer tia Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chukomni in White House lamin Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chu ka hlum anrem tilavem ni ti zona chu Benjamin Netanyahu chuan kashil thei che chu engpo puimo kan ti chu kan ti maya enge ni kan ti tur puimo chu kan sia kan ti mayang US chuan enge atan thil thati tur chu asiat ka ring ti chawin achanga Netanyahu ai wa thupuang tu Omar Dostri chuan Israel ten Ayatollah Ali Khamenei tha tumna thuthang chu thudiklo fake ani ati lain White House senior officials panni ming soilan du lo te chuan an soi chiang he si ani Reuters News chuan Ali Khamenei tha tumna chu Trumpan aphallo veto ani ati Israel ambassador to UN Deni Danon Swan democracy ten tak chu Israel te ti na tati bawa swat tumna le nuclear bomb siam tumna chu UN in adem tu lava Iran chuan voi tam tak Israel chu alo vo to a keni chuan hetianga vona chit hi kan la thutak hle a chu wangin tuna kan chi chuak ta ani Israel te vona le hlona cheat and fear chu ti bo kan tumberani Vuina Jerusalem thil thleng ang hi New York khopui le Miami khopuya po misaila ka chu athleng ve theireng ani chu wangin Israel noi bo tumna chu kan do zel don ati a Yechil later Israel ambassador to US chuan ABC this week nena Israel te ti na ta ti chha tum tu chu pe tur zinga atel turani ti in Ayatollah Ali Khamenei da thattum na chu asoi moi hle ani
Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei thatum na chu Republican Senator Rotiko Lasepa ti maitur Senator Rand Paul of Kentucky State chuan Trump ngai dan athlopa tin Republican Representative Marjorie Taylor Greene of Georgia State Turning Point right to Charlie Kirk Fox News host Tucker Carlson te puin ramdang inti buaina US inrol andu lo AP News chuan ati President Donald Trump chu Iran le Israel indona antilin aninrol ve angem ti zona chu achang du lova Iran chuan nuclear deal siam turin inbiak na do kan ki le ro che Iran chuan engtikong zong ma in nuclear ral thuam anei turani lo ti chavin achang ani President Trump le Russian President Vladimir Putin chu telephone India in Israel le Iran inkara remna kong zona ban phartha anti a Trump chuan President Putin chu Ukraine indona ommek po ti to padu ti ashil ngala Putin hian Prime Minister Benjamin Netanyahu le Iran President Mahmoud Pezeshkian te abeto Israel le Iran indomek na China Turkey le Russia chuan Israel che dan temin an suiselani Oman drama US le Iran ramin nuclear deal chungchanga inbiak na nimin Sunday tur chu Iran chuan indona kalme ka wangin an chula omzene lawa inbiak na turati sakani Oman Foreign Minister Barbin Hamud Al Busaya chuan US Iran nuclear talk neile hun chat anilo ati a President Trump chuan nuclear deal inrem na siam tura inbiak na neile ngei turin Iran hi aphutani Israel nge Iran chak zawk Rita Parsi, Vice President of Quincy Institute for Responsible State chuan Israel te hian Iran thil rahman an chut swal underestimate ni in alanga Iran sipai hautulok te thatin sipai chakna an chut chiat sak vek nuwa Iran chu tluchia a buai viau tura an ngai ringot ani theye ma se tuna Iran military chuan shwai tu thar anin rat velle vek tu a missile tam takolin Israel chu an ka chun zom reng theni ati Iran hian ballistic missile hi sang ne chuang reserve nein sangria tal ne tuma tam tak mun hima athuk ruangai ani Ayatollah Ali Khamenei chuan Iran military shwai tu Iran Revolutionary Guard Corps Air Forces Intelligence Agency le missile lam ho tu tur arwat felle diam to ani Israel Air Force te hian Iran ram thanglama airport poimozet refueling center oil thunam hun pui Masad airport te po anbeichana runway le airport ero ati chhelao abul kem somthum panga a om Shahid Hasemi Nejab airport po anbom to ani Israel ramatanga kem sang ni zathum me sang khajali som ni zeta hlani in ansoi Iran sarkar chuan ni thum chung leka Israel ten an sipai shwai tulok zwal somni don le nuclear scientist pakwa zette sarkar anga vuina natuk tholenia teran khopuya Enghelab Square Azadi Square nei tura arwaman chu tiamchin nei lavin an chulri Iran chuan Israel chu wawin tuna chuan shemhun kongka an hongta ti in Israel chu ballistic missile in ka selan tum ti an puang Israeli military chief general Eyal Zamir chuan nasazokin le sha jengtlakin beipui hi kan chwazel dona lo omlo thleng theitur chu ti bo vek kan tumani ati Iran News Agency shang Nur News First News Agency Tasnim News te chuan Israel indo thlona ten Tehran khopuya Quds Square Valia Square Keshavas Boulevard te chu anron bom thora building tam tak achiati in anziaka Israel indo thlona te chuan Narmak Lavizan khopui te po anbitum to Sayyid Khatib Zate Iran Deputy Foreign Minister chuan Israel te che dan chu miswati dan diktak zangai na tello thil te ani Iran Foreign Ministry building te anron boma ka thopui te an hliam nualani ati Iran hian UN Rahman anga Non-Proliferation Treaty NPT anti nuclear thwam nei lo tur rama intiamna thuthlunga changa in nudo antummeka Iran parliamenta soiho turin bil putlu antumani Hetianga Rahman ne hi kumsom hi chungin an nei ngai lo Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan Iran sipai shwai tulok som hi don thito te thlak tu arwat felle to a Military Chief of Staff Turin General Abul Rahim Musavi kumsom rukpanga chu armelam ho tu chin ani a kumsang khazakwa somsari pakwa a Islamic Revolution lagin Islamic Revolution the Armed Forces a omin durum veviau turangai ani Major General Amir Hatami kumsom nga pakwa chu Army Chief ani a Air Force Chief Atan Brigadier
General Majib Masuvi Ratin, Iran Revolutionary Guard Corps IRGC Chief Atan General Mohammed Pakpur Arwat Tharani. General Pakpur hi kumsang khazakwa somriat chawa Iran Iraq war lai poa shwai tu cha ni to kumsom paruk zet Iran Revolutionary Guard Corps a deputy na thok to ni a General Mohammed Pakpur chuan Israel ron vau ngalin indona bulin chana keinin atop kan siamang Zionist Israel na chu atlu chethwa yang ti in Iran chuan Israel mi puite chu sipai mun neile sarkar shwai tu te omna bulatanga an sahimna ta na in saseng turin an shatir nuwa vuina surface to surface ballistic missile lane Israel ram hi an kapani. Brigadier General F.A. Defrin Chuan, Iran ballistic missile ron ka zasom ni zet ka platurin jet fighters somnga an manga Quds Force headquarters an chutia a Iran missile launchers stockpiles mun pathum zet an ti chiani in asoya Iran in mipui omna an ron ka chiama wangin aman sang tak an peang ti in Iran hi beizui zel an tum ti asoyani. Bye, City Lalrin Oma.